Mtoa riziki angekuwa binadamu wapi tungeishi ulimwengu huu so nidhamu. Ila Mola mwenye enzi anatupa mafungu hata alochizi anapatiwa na Mungu. Hivi kwa nini hatupendani enyi binadamu? Naulize, visasi vingi nyoyoni, ubaya tumepitiliza, wanatuzidi hayawani, kwenye kupendana wametushinda. Enyi binadamu, pepo ipo kwa wanopendana. Ukipata muda mpigie simu, mwambie unampenda, hamutaamini mpaka mupendane. Ukipata muda mpigie simu, mwambie unampenda, hamutaamini mpaka mupendane. Neno nakupenda wala si haramu, ila ni suna kumwambia hata ndugu wa damu. Neno nakupenda wala si haramu, ila ni suna kumwambia hata ndugu wa damu. Hata kwa ndugu na majirani zako waambie kama unawapenda. Hata kwa ndugu na majirani zako waambie kama unawapenda. Hamutoamini mpaka mupendane, pendaneni wanadamu mutafanikiwa. Hamutoamini mpaka mupendane, pendaneni wanadamu mutafanikiwa. Ukipata muda mpigie simu, mwambie unampenda, hamtaamini mpaka mupendane. Ukipata muda mpigie simu, mwambie unampenda, hamtaamini mpaka mupendane. Pendane, hamtaamini